Ni tariki 20 mweri wa 5 ntuku 12 yake mbere ya mambura za gukungwira miaka 8 ya kameme gaku Weru FM 96.4 kwa miaka 8 utwithirite turi ruone ne twiritanirite bonene gutigira okuma mundune na weja werune tugikumenyithia gukuthomithia gukenia amukinya twekwezaga mwago jwa Kenya na Kenya gukwingira umbani bobo ni tukugwa tugeni Jumapili ya tariki 1 mweri wa 6 aria Teras makutano tugiranirwe na tumenyane imwe kwemwe kwambiria tha 10 ciogoro twarikia kuigwa kiugo kaniseni ya St Stephen Igitoro ibwega ni untu bwa gututwikithia kameme na mbe mwe ruterero rwa Kirimara Weru FM 96.4 rumuri rwa Miru nande tugukinya miaka 8 amana nteto ira nkoreterete ni abangania ba UDA Meru kutharikira kiama kia Ambassador bakiuga atongeria bakyo ni bambiritie kwagira thirikari gitio. Akari kurita moni jao gukonia siasa na utongeria bamwe bakioria Rigathi Gachagua kwa thirikari kanya gutungatira Kenya. Arethi bamutuate gutetane wongere kubwandithia cha Isiolo kwithukira ntere ciao cia kurithiria bakiuga ontobobo ni ugwati kirindithia ciao. Tharaka University kwiza na njira nzero ya gutumira tuje tunini kirorimi bura ne wirigiro bwa kuthiria mpara ntere ucia Tharaka. Mona nireto mathithio ni Maureen Kiremi na ningeto Maureen Kinya. Arungamiri bakia makia UDA ntere cha Meru ni baritete mukana kire mwandiki munene wa basa Laji Mwendia na mwene Baskiretu Murungi ni onto bwabo kurita miario ya kumeneria thirikari. Bakiorota Kiretu ni gutuma thingati bawe kununkira wa Munyoro. Bakiuga nawe Alaji na unete miankaburu kumeneria Rais Ruto muthenya werune. Ni boriti Rais Ruto gotiga kweza na iteke ya memba bakia mageke kia Ambassador ni onto batena nchune. Muthuri Murioki ni akutuambiria. NOC is a shell. NOC wera yare. It's a shell. Actually, ukagwa kwa tariki 28, 29 in our delegates convention. There's an insult to the bus. Kuwa bus ndio no kwa hii. A shell to ile mtu anacho kiana kile mtungo rakwenda. So, yes. Ni kumania miarieji ya Laji Mwendia urani mwandiki munene wa kiama kia Ambassador ndene kaunti ya Meru kuga tikitikira Kiritu Murungi anenkeri ni thirikari nene ni gitiki utheri ni akaibu. I am telling you, it's such an insult. Weja tariki ngaguleta tariki 29 in a written statement as the Secretary General of the bus party in Meru. Kera Ruto, there are better things he could have given the bus. Nondo bubu abangane bakia makeu dia nene kaunti ya Meru betho bakiuga ati ukeja kuthwa gitiki kwa kiotheri Kiritu Murungi na kirokerie mwanongi o Meru ethwa kia wakanya kau bautwe itorigari mono Kiritu Murungi akiuga ai gitiga kirebe na ibati itubone tenya bachemenia na mugambi manyara orua tu barwaga no entu kwingi na tugachoka tukona Kiritu Murungi nunkaira nara tumire antu bawe beta wa Munyoro kununkira Kiritu batwe manto ya kununkira itokuije no nunkaira na no nunkire 2022 urajo ikawira no ratonyithwa mathakene nyai Murungu okwojere wacho kwa gitine kiu kuwe kirebe kire kiena arua gita na Mumeru achilia leo achilia kiti achilia kipatiwe mtoto mwingine wa Mumeru. Yes. Ugono aere happiness ambassador endelea na nguge Murungu akwere nguge inge tigira ndaka na ari babethe ba Meru akiuga ati kinya gitikira mutongerio kia makio anenkeri bakenda no banenkanire uti wo belenga ikenda bariga thirikari-ine Mwendia gethira no yukakiti na yukiete akyo kinya baturia ni shima toete former governor na ibonto tutaria kana to complain kubuthirwa mante ara buthirwe
iru ari antu bau akiama bembasi be thirikari-ini juzi ibaretire bau abo uti agreement ba make na UDA na bau abo bate part ya timu ya UDA bare ya muthanya batwira bate amwe beto goro bageta kuromba iti araba gwite nandi gwita na mbere thirikari nene keja na twanya bambe okaranthi na ntuba ba UDA nikenda bathuja ntuba bakutho bakenengero iti bautio kinya turigari nonto mwendi arawaji na ugite ati gitikirea kiraito murunga ai kia maguta ija kirebe ito mukuru kiraito kebe kirebe rekeria mwana omumeru nonto gitikeu tuito kumenya tikirebe na going forward ito koria His Excellency the President of the Republic of Kenya Dr. William Samoei Ruto na his deputy Kithure Kindiki Professor bakithithia appointments ibamba eba consult kiama kia UDA nonto thaiji so tutikuona wega kana sababu ya gutiza thirikari yetu ya Kenya Kwanza going forward so nitukulomba jumbe betu MPs barabatari na kiama kia UDA na timu ile tukwatanirite going forward nituamberie gutegera antu barabarwire thirikari 2022 bagwita bwega bakiwa moroto jojo kene thirikari ni gutigirana ndi kuingia mawira nenkabo njara ekire kaunti Meru otu nika tukwenda kuja coordinators ba UDA we are very alert kukaria thirikari ya Kenya Kwanza na antu betu nikenda tumba kuona kweli mukari wa Meru akuona maendeleo na tutikaletie thirikari ya Kenya Kwanza no ndubwa kula jia 2027 tukaletie thirikari ya Kenya Kwanza no ndubwa kula yunkuru jia 2022 ila twaringire nikenda antu betu baumba kuona maendeleo. Thank you. Muthuri Murioki, Uru TV, Mutirijo Kangangi. Ikundi bia atongeria kuma wodi ya njia ni bagwete mbaruge bwa MCA wao ati asiasa bakuru ni babati kunogoka na gutigira mbeo mbithe twanyakirite bia atongeria bakiaria kagita kare bakuriungirite MCA ujo baugite asiasa bare batwireitine bia atongeria kwa miaka babati kunogoka kiri kithurano kia 2027 Marion Karugi gatumenyithie Tangwetu kentoke jemwe na tukiwa njiani tutwe ni MC wa njia na urani deputy speaker kiri assembly ya Meru Mwendali urosiumirite kwatanithia njia kiri witi na mbere bakiaria atongere ba ikundi bia Luanjia bawatanirite na kubwithia ikundi kimwe kijekenia Safina ni bawete mbaru maoni ya MCA wo na kuria barabethirito bari utongeria ni kwa kaita usoka rutere na kwa kanya antu babanake ni kenda kinyombo bakarira itibia utongeria na bomba kubanga Meru akika itwane to tongeria bwa tongeria baraba kulukite rende ka to tongerwe ni antu babanake kenda batoendie kuraya antu betu na anabani ni baba yake hao na asiari nonto itaranza toka kuringa thimu toka ikanyama to kwenda kure gaterara ende akika batwe nende turakinyire kiri utongerio bwa Meru County ne itare ringere atora kwekera mandrebuti ya korokomwe itare rathirerera totogwire nde batu atiri ukeya wo kwithurwa kinya no thurito senator kana no thurito ngavana itare akure athira wacoka kuingilia kanya kamutuma ringi no buri kumenya ntire keya wita mwari itete ombe ringi mwari wita ombe ende mutuma no nduke njana ke no buantai oke dore orbeta wori umwana orbeta ende orbeta weka kando support buantai yendele ibae ana banunu kanya nekenda tutomba kuthomethia na alafu tucoka turemera itene ana barabari akithakene na gwa bakamba ana babeto ibae wengwe antu barakoro baritaye thirikari no mwanka yethirwe rio gotho endeke theba bukora etekeria ni bukora ana beto nabo kenda bankuma itene view na kenda bamiotongeria bu tukenda muno utongeri bobwetu bwethirwa bo vijana bikioneka njensie nini nonto akoro baba akora
ibabati kuritaya no toto bakarea kwethia ugo tero bakare ritaya na atuothia thirikari-ini akenyile mantu ya MC Ali na wite na tutena thina na kuru baba twiro twala lakini wende class 2 1992 kwantu bari siasa ene Meru ukalolia kulwelia miongo yonthe ya Kenya thai iko change itio tongeria bamwe bakare meci na bange ni tebinene bawita atia so ito gweshima ria wathire taituruwa iteire change itie na itare gyo change no itatia na Meru no antire gya weta mwana etetago na utotogira aba kauruka batwekanya sawa sawa Raito ena ngavana wetu mutumo ntwethingia uno wetu batiri kwa support sawa sawa twena waziri oroi mwana omunini tokara mwa support twa muura ri toka kauru bangi na batu turi MCs young na bakutheterantu nyetu twewe kanya ara oritere ngwe gutu kwa heshima uri mukuru uruka tafadhali tutikio gurukia na ituendelee kurita wetu ikintuke au ni oturi bariti wendera pakuliungirite MC Ali kwa wenja kureta maromba na kinya kwariria witi na mbere bonjia twera ntugweru are kwambiria rende ate totererwa miunde to injaurenge miunde to akamenya manto ya njau twera ate batu tutereka kurema ya ora twatere miunde to njerikia uno ntobokera amba twera intobia to bitiyu arenge ya ora to yarwa ng'ombe mbori mwanka batu to ekoro twakiro eta kurema kinya koro beto bakiro to endie nao no ntobokera amba ito support bwana Ali na bwana mnanga baneto bwana Mutuma nito musapoti bo nene no nto Mutuma ina ntuko 59 lakini Kawera aina miaka ithato utebwa wa nobo mo banjieriko kiripotera Weru TV kumembe Bito Marion Karugi wa Kinywa Akenya ni baritete maoni nkurani gukonia siasa no tongeria nthigurune ya Kenya kagitene gakabamwe bakiromba thirikari kuthikira kiriro kia muringi kura kiregwitia kwa garama ya uturo aria bange ni barombete uria wari munini wa rais Rigathi Gachagua kwenika murutira jwa siasa na gutiga kurita miario ira yombekia kunjira ndwa nthigurune ya Kenya Martin Mugambi na Ntetweji Rira chachi nthiguru ya Kenya ithiete na mbere kugwata mwanki ya kari mwanya kuma gonto mwanya ibarekeretie mauge nkuranie gururi othi na mbere bo chiacha ino. We are receiving too many talks kuongea tu without getting actions. So I'm appealing to the government, let actions speak louder than words. Tukiaria nabo bamwe bao baugite thirikari ni bateri kwithirwa ikithikiria bura Mukenya kwenda na bura kuga. The government has been branded as a government of lies simply because they don't speak, they don't stand on what they say. Ile kitu wanasema lakini haifanyiki. So we want to say this government for the few years they are in office before maybe they are injected out or maybe they retain, they should change this trend of speaking too much. Baba bakiongera baugite wana utumiri bwa chikari kagita kugwata atongoria bakithirikari kabo kureta mpaga itari na gitumi kiria Karim. Tafadhali ni andi baiso mauntu baba magutuma raia barua na polisi njire wete kuthi wega hata kidogo na mauntu magutuma na rais wengwa akamenwa ni antuburi akona ni atakati mtu kweli wanata kurutha nunto tariwo gutiro wakinya wona polisi ngari yao MPV ya DCI kwethia ngari ya DCI nunto mwe wina maruru zaidi nunto murayo rira akathi kugwatwa twinde baraba murayo tukambire ku support murayo twinambire kumena rais ndiuzi no kuona mugundo bathiete nara ni askari aringirwe na mugwi gintu bangi umba kurutha baraba kwandu baisana nibe karende amwe na bubo barabange baugite thirikari ninenkerwe ekanyaga kuruta wira atugigakinya mwanka wa 2027 no bagatwire tua. Okay, thirikari ni alu ya William Ruto tokele nduku sababu kuna changamoto mingi. Mimi ningeomba tu apewe muda malize kazi atekeleze jukumu lake. No miaka no iretigarite kiendeke na rutone batutindike ogu batutindikite lakini bazali mauntu metu manao
baturondekere masinana tu barabara tatu nambi no tolwana gotento no mbito barudire bariuga wana urari muninu wa mutongoru wa mugongori Rigathi Gachagua na bateri kwithirwa akinyinyanyia kana nkinya kuthiria buruchi ya chachi ya mpatho ira bakuga na gutinda gucinyagia kiri kaunti cia Kirimara. Ndalaideria Gachagua nkona we ni kwenketa nuntu dirikari tendo kununtu twalaida na masinani ni nkona ng'ombe ni sasawa kawa ni sasawa kwa gunte kwana kwina dina no katutindikanitie ogununtu utiomba gutue kalo kugatue kagweo kinge we onokerwe na mujie utiomba gutue kalo ati kugakinyare no mwanka wirwo ukang'ang'ana kwa gune nkona dirikari etero kitie sana. Gachagua tiga na siasa na ambia tiga nayo na ni siasa mwilo na antije mwela ali vice president uteke atonia mwele uka watu na 113 na bado no tuendelete nambe tena na siasa 2022 2023 2032 nyagashwa siasa ina tukamudu. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Mugambi. Rais William Ruto muthenya Jwanarua ni aruguritie nyomba cia thirikari cia maguri ja nthiguru iria cijikene muno ta affordable housing kaunti ya Nairobi. Nyomba iji iria ni 180 iria cia kintere cia New Mukuru ni nkai cia mukondo jwa mbere ni ju phase 1 aria cionthe iria igakwa ni nkurukia 13. Rais Ruto uria wonekete gukenera itagaria riri bonene augite ageta na mbere na mibango miega ya kugarura motoro ja Kenya. Nendhuranirite rugonoru. Ametufikisha Weli Manueli ametufikisha. Agichokeria Murungu nkatho na rwimbo, Rais William Ruto ni arugurite mukondo jwa mbere jo nyomba itina goro mutaene jwa Mukuru Nairobi. Heavenly Father, we want to thank you for giving us the wherewithal, the knowledge to be able to plan this affordable housing program. Na nkero Rais Ruto na ugete jone jo moja murandi juria ombanete kirotoro bwawe bwage siasa. Hii ni siku kati ya siku zingine nyingi. Hii ni siku ya aina ya kipekee katika maisha yangu ya kisiasa. Tumefika hapa kutimiza Wakenya wapate makao ya heshima. Ruto na ugete murandi jojo nyomba itina goro ijumunene jwarara kuoneka Kenya. This project before us here is the single largest housing intervention in Kenya's history. In this project, we are writing new pages of history in the housing program of the Republic of Kenya. And I am so proud that it is happening in our time. Its scale, its integrated design, and its focus on transforming informal settlements make it a landmark in public housing delivery. Residents will not only access housing, but a full ecosystem of social infrastructure. Akiongera ni murandi jo tomerete akwe bilioni 28. So far, it has injected Kenya shillings 11 billion directly into the construction and neighborhood development. For every shilling invested, an estimated additional 2 shillings and 50 cents is generated through supporting businesses, meaning nearly 28 billion has already been infused into the economy through this single project initiative. Ruto norete akenya kwethirwa barina wete kiokere wete na mbere. Let us believe in our country. Let us believe in our capacity to change the destiny of our nation. Let us believe in ourselves that it is doable, that we can transform our nation, that we can change slums into estates, and we can change the destiny of millions of our citizens. Let us believe in Kenya. Let us be patriotic citizens, citizens who believe in their nation, who believe in the well-being of each and every
citizen and every one of us. Na ndio mimi nasimama hapa kusema ya kwamba leo this is a turning point. Nkurukini ainyerete thirikari yawe igachiumia gwita ngugi gutina kunogoka. Kuna watu vikundi viwili katika hii safari ya Kenya. Kuna wale wanasema wanataka kazi bila break na kuna wale wanasema wanataka siasa mfululizo. Nyinyi mnaamini kazi bila break ama siasa mfululizo? Mnasema ni kazi bila break? Ni kazi bila break? Mnasema ni kazi bila break? Hebu nione wala wanasema kazi bila break. Maureen Kinya, Wero TV. Ni kuma kirirugo norune otukuona kanya ga kunogoka ugeta kuraja insokerete nkomenyithie nteto nkuruki. Wero TV na Wero FM 96.4 netokongora miaka 8 ya gutumireria Meru nteto no bakundia mwago na ruthiomi rwa Kimeru kwambiria muthejo mwari jojo twejete mwari ne jwa kuko gucokeria nkatho igwetene na turugendo nururo na gututikia no ntumuro na jojo kwarirwe ikaumo kajonyara musafara joto tukambira Jumatano tariki 28 Kagoma twete charia Mitongo Kobo Tarene Kanyakine KK Egoji Kenoro Mikombone Kadera Marimba Kethirone Githongo Katheri Kithaku na turekerie Kirogine nayo Alhamisi tariki 29 ni Keria Chogoria Marima Ndagani Chuka Kanwa Kadhoana Chiakariga Marimandi na turekerie Gatunga nayo Jumaa tariki 30 mweri jojo Neroire Isiolo maili 8 kwa muungania Soboiga Mtuge Keberechia Kerua Makutano Gakoromone na turekerie Getembene nayo Jumamosi tariki 31 mweri jojo twamekonjera Nchero Kianjae Gondone Morere Mozara Karama Kangeta Kathelwa Lare Mutuate Antobetwe Farm Maua na turekerie maili 3 Naruru emo gakundonea Saniba Kemero Jadayo Kim ngakwenda garonde walai Tingo L Marinya Town Debo Kumpendera na butonye Vini Mkali Iyo Mapio Kerika Oroncha Mbedra Kanidhi na Nadia Mukiri Ete ni nkurumani tuararia na agumo Meru ukienda gukurukirwa Nui bangete ni untu bwa show ya Meru ASK. Show hizi ni gukarika mweri jojo ya 5 na hizi nene ndongi nkuruki. Meru National Show mwaka jojo hizi takureo na ni tariki 28 cha mweri jojo mwaka tariki 31 mweri jojo arakeni ne Kegitoro Showground. Itukumenyithia agwati mbaru bonthe na barabe na mwago jwa mwanya jo kuonania kuriongira obisi chietu kana baturingira thimo genda kuigwatira kanya na maguriza tukwinyiria mubuko jwao. Tukethora turina onania bomanto mwanya kuma Kenya yonthe na Kenya Center ya CBC. Moroto jwa mwaka juju ni Promoting Climate Smart Agriculture na Trade Initiative for Sustainable Economic Growth. Dikana Jumamosi tariki 31 mweri jojo niyo climax ya show ya Meru. Tukuya family rete ana baku bakenere mwago jwa mwanya na gutonya ni shilingi 250 akantu banene na shilingi 200 ana. Tukutane Meru Show 2025 tarehe 28 mpaka 31. Ni untu bwante tonkuruki ringa dhimo kurukira 0724 566 931 kana 0715 909 916. The Agriculture Society of Kenya, your leading exhibition partner. Kamboni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe za tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamis tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara magurija gwete kuma 140 mwanka 745 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda beshe shia kushorere goro ya toye
Marie Murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe Mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twithirite tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka ntirene ya Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jeto tokarie bieto. Rhino Mabati, do it best on top. Yo fam, it's that time again. Finals. Oh yeah, Go TV, let's go. Go TV, this is too big. The Premier League, La Liga, Champions League, FA Cup, Europa, and more. Finals. Stay connected to catch all the biggest football finals with your best football friend. Go TV, love it. Na nteto nkuruki bamwe barithi na barene ya Kariba sub-county ya Mutwate ibatariritie kuri na wongereku bwa ndithia cia rithi kuma county Muturi mono Isiolo ira ciambiritie kurithwa ntere mwanya Chegembe. Kuringana nabo arithi baba bakarekerwa kureta ndithia cia Meru bugekira ugwatine ndithia cia Meru gwita na mbere kwiwa bakiromba arithi ba Isiolo barite ndithia ciao ntere Chegembe. Kuromba thirikari tafadhali wali kwamba bwandithia bwithirite bukionekana aburi kironda gya Nkoji ntere Echegembe North indi arithi kuma ntere echa Mwathi banjiritie kuga ati kuonekanite kwina gwingi bwandithia cia kuma county ya Isiolo na inya county ya Samburu na araba kuga indi arithi ba county ya Isiolo batiri kwithira bakebeberia ndithia cia ntere ino ibarathamire ng'ombe ocio kuma Isiolo bokumia ndene ku ndene Meru county baki akwithira bari ku ndene baki akweba bai ku ndene baki akweya Meru county ku utirio wamba bukaura nonto waboria wabaethera kithakene kwa ginya wabethera euro na aba wiki ng'ombe yo yurite nyo bakuria ne bikatuma kweba twina security ringi kethe ba witigirube yaku mbere neba baitete cia ng'ombe ko bakaurwa ni thirikari bakene mu county yo na itwa kulukirie we itara thirikari rangi nkuru turaua Isiolo ng'ombe cia Isiolo county nirie Isiolo county cia Meru county nirie Meru county ng'ombe to matukienje kinandu bana no kayuita ende batwe county Isiolo etume ng'athia Samburu Turukana Borona batwe buru tiaturi na ngathirikari tibure kiao etutethie buru no ntu batwe twacia namuna ya kwethia no bugari buru bo thirikari tubera patuthikirie kenda Borona na Turukana na Samburu ng'ombe ciomba gwebela kuno no ntu cia tungombireta cio kayugelo cia tu ya kelugera ati ng'ombe cio na watu gacio o batwe cia tu ya na cio yatiwa na batombo tutethia no bugari na nyangine to bagurithia ukombe kuntu gweta wa Chumbere Tiania ukaya matabithi ukaya kukuo nze mwanga Maginya Iturukana mamikuo na Shumari na Njaruine waturi atu kwetwa euni Embe North katikati o makali batula witi mwanga kubechera kuya kongwa mpio kuya kuntu kwetwa Moliti weye mwanga thanaki ng'ombe cio uri kuntu ucia Borona Isiolo county bitu kwenda ya wamba bwetu bwithiga ati ng'ombe cia Meru ikulugira ati ng'ombe Turukana na cia Shumari na cia Borona mwanga Samburu na Samburu etio ya ng'ombe Turukana etio ya cia Shumari lakini kuma Meru mwanga Machambene baitarango na ng'ombe na thikari ya Kenya kwa intelligence yoga ni muno etomba kuonebi kuendelea antoa bakiromba athirikari netie kuyucho onto bona otho ndithia cia anto bakuma county Isiolo na Samburu ici batiri kwithira kibeberwa gukuburu katukuroba county commissioner wa Meru ai atumane ng'ombe ucia ndethia cia anto ba Isiolo county itwa dene Meru county
kithekere kia Meru County ni kenda tuithwa twina security winkoroma kuna mheshimiwa ngavana wa Isiolo County kwena ngavana wa Meru County kwena ngavana wa Samburu County antu bo bacemane thuwe ni thirikari ya Kenya bathatu bau bacemane thuwa omuntu awanto onto bake athama abo aitabo kwo bati ngombe cio Embe North urithi bwetu bwebele siasa urithi bumne urithi tukurithia ne twe PR batwe PR watwete ibakwire twa ibathatu ne ibakwire bonde batwe ndi twatiro theri tote mu PR ginyomwe ndi batwe tukuromba thirikari itwe PR pombo tutethie kinya kura tungoto turone ndene kuma kithaka kia Lumbene Gembe North Peter Glass Chabari. Harimu baria baritanaga ndwanda cha Meru ni bonanitie kurega kunganirwa kwao ni ontu bwa gutezanirwa ni nkiama ya gutegera misara SRC. Akiaria Jesse Mwiti uria ni mutumiria na mwarimu wa gwatanirite na atongeria bange augite arimu ba Meru batongerwa kigina kia umu ya arimu bange ba Northeastern nande ni bakuromba atongeria ba Meru gukiria kajukao kubatetera. Sukuru imwe kaunti ya Meru iria cietherwa ciri guntu gukumo mathina ni ja maingi jaria aritwa arimo na kinya aciari bakurukiraga ngerekano sukuru imwe kwithwa ciri guntu ne gutina ruji stima barabara wagayibokaria na mantu jangi jara jainyira ya kithomo na watwika ja maingi batikwo no tethio kuma kirithirikari. Igitumiki mwarimu Jesse Mwiti uria kinya ni mutumiria aria mona antu bangi bakwira commission ya SRC tayo ya mishara na marupurupu itigere igwikira ntere imwe cia kaunti ya Meru kiri gitengo kia guntu kuria kuri umo taku and ship areas na bobo gatethia kithomo nkimantu ya SRC imponete bakirevise irira and ships then ya Kenya yonde ni tonete areas nyingi ya Wajia tonete areas nyingi ya Isiolo Marsabit they to extreme and ship areas na inge moderate areas yontoka Jiando and Kisumu and the rest county se komi ile and ship extreme na county se komi ile and ship moderate mbu antona party Meru kinyemwe yekirike and ship areas na uninko menya Meru nyingi cia Meru indene ya and ship okambia kuma Bore lower part okambia kuma Tigania West lower part Tigania East lower part Igembe Central lower part na Igembe North lower part those areas usionde in a and shipene mno ndio mora affected we bethankeri ya Isiolo county lakini tana part ya Meru mbua transport ya kwa bwankantuko imana 5 to and fro kwa Meru ilelwa sana kemantone and ship na inkwenda sikuwa choto kumakira and ship na bo atongere baria bathuri kuma bunge gwitia ngavana na senator bakirwa ni babateri gutetera untubu bu antona Meru ke list ntona ngavana sibeto bakiaria ntona MPs beto bakiaria ntona senators bakiaria ntona menrep bakiaria andwa Meru iba mami no ntubatome abo kwendelea then Meru county inkobori kaitaketo thai tukume skuru chieto ile kontoko thogu ndeni and ships ikenato bako benefit Kenya inge ke benefit tombo benefit party inge cha Kenya ke benefit kuma anti and ship ile lomono ndeni county to Meru ni okwanje tutu and ship buru ndeni Kenya party inge and ship the most affected eta je Kenya na to go bondi Isiolo eta party inge ya na to go bondi Isiolo na asa India bori ukeda ide chieto itikinya marketi itikinya barabara utikentwekara akonto ko thirikari yetu itoboromba please mandoni and ship ina fasi enje kumechukuru chieto kire and ship kaiteneka bonge nko ya thirikari itwena subject 14 ira integrated ira 9 subject na mwanka thai integrated books itaiya ndio thirikari atire ito integrated books tondo kesele basira nkoro ikena tumia ko benefit anabeto saidi na kithomo ito ya thirikari ya Kenya iyo kithomo very serious ndio na yo kithomo anje jokes mono na oninga itamwarimu nkuthura no ntinko niba ndako misiusi mwana wetu urari innocent na orote kia komenya ito kwenda mwana we the right quality education ikenda ba ko benefit rojo nikenda ro mo favor kwetha to ya KCBE ya CBC inko ya thirikari kithomo ka CBE kumbe kwa empowered kumbe kwa implemented well kenda ketethia mwana it is a costly education kire achiari na ibo thoki mono kwetha mwana atikwa na mauku kwetha mwana atikwa na the resources thirikari kikumenja yo education invest money in education mngotere kithomo kia CBE kikobua
kinya itaria raisi oriria aciari mantu akithomo aciari mabawire ikibui lakini kitabui na mwanka thainyo kategera kithomo kiuka cwana ana bau betete mwanka thaitu temenye nyeiko temeina bakarieria kaina betete mwanka thai aciari baingi bakore moikio kite kuombekana. Dennis Mugendi, Weru TV, Egembe, kaunti ya Meru. Spika wa mbunge ya Meru Ayubu Ndini arombete arimi bambu kando kwizamwe ikundi nekenda bomba gutetera magurija kimera kiwa Ayuba ugite arimi ba kimera gikimero ne bagwita asara enene ni untubate na gikundi gikiega gya kubatetera augite akaraniria na rwangirwa biashara na iwanda Meru kenda guchwira thineje ntaira muthumuruki ena chonkuruki kwa Meru Ayubu Bundi urakinya winjikere na urimbo avocado augite na ndarimba avocado baba nginde ne Meru ibagwita thara gitumi kaba kwendekemera giki pe mtu kiumbe inkona ntebetu ibagwita sare nene muno nonto bakwendia mbokando mtu kiumbe ndaria na ntu bembe abegurwa mbokando na shilingi 25 na uroko uri mbokando shilingi 25 yekugura mbokando chionde kwinya maguta na export na kilo shilingi 25 but muguri abatu kugura mbokando maita jairi akugura mbokando export na itebati kunyira ndia shilingi 60 mbokando chia kwinya maguta ichi kurenji between shilingi 15 na shilingi 25 lakini na nino ntu wantu kwethwa mtu arendia mbokando chia wenka mtu akaona mbokando chia kwa itinge probably ni chombo kinya kirwegana then akendia na haraka beyete thongi tuana ikira ikwendekana na nto bakeja mwe na kuthithi kundi bila bigatigira bikuinyiria aguri kutho bakiongera uguri twambire ni guform ikundi bya kwendia mbokando cha next year nikenda muguri wonde uro keja gwatuika utimuturi nyo moka mwendia mbokando eyo wenka mbokando kethe intura mirige intura irio ndauga tukonivati miriga i intura ni chionde gutuike mirigere umtura ina mbokando muri eja akomba kuthiuruka gatega mbokando ikari kou angwenda kwira antu wetu tafadhali ibo tunyo muno na rimo muntu aretona ndia na shilingi 25 akona chimbeche nyingi muno wetho na mutiyo moka na irio kona ja utiona muguri ungi but antu bagwatana ba group ya karo cooperative society entoro ewe kwendia mbokando then muguri rondo okay bukomba kwaniria nuna bukawatanira nikenda bomba kuona price njega akiwa gutwitite akethwa akiaria thikare kaunti Meru gutigira ati ndwangi mwanya irio cia wendia na urimi igwita maturene ikithwa igitana ntu ugini bakwendi mera bibi bari ikundine inkomba kwengeji gavana tumbe utumia department ya trade na department ya agriculture tuone atriso rabomba ku train antu betu na kubonerio mwimbo kwethwa bari ikundine bibi nikenda tumba kwendia kimera kiki ya mbokando nontu ikona kimera ge na changamoto nyingi muno in terms of pricing nontu kira antu ba muntu akweja kagura na kona mbeche nyingi muno akwa thina iji ikethwa ikithira kagita karia kiwanda kire kwa kandene South Mendi kethwa ikiujura kegutigira ati kimera giki ya avocado kiruthuranu amwe na gwikwa kiaguri kutiukurukira broker kimantu ya validation kana kugeria kuthithia industries cia kimera kiu kia avocado twina factory area mwere wako na ara menwe na I'm very sure the governor is on top of it ile tongere twene bwana Kanata bomba komithirikiria nikenda avocado icho ndi gweta gupakirwa Nairobi kana thika gutuika ile pakirwa aja Meru in South Imenti ikomache containene igeta ram dialect kumaramu igetheni gashipwa nara gwitande gureji batigwita kwou baenjura enga ya tutethia tombo gupaki cia mbere na inyeje keja kurema then ki crop we next year the very sure that factory yetu ikethirwa tayari nikenda yombotethia limbetu babukando ndene Meru Muthuri Muriuki Uru TV Mutiriro Kangangi
Mukaririgite wa kamiti ya bajeti kiri mbunge nene Samuel Atandu nekite gikaro na ndeki bante togutariria mutaratara jwa uthithia bwa budget ya mwaka jwa thirikari 2025-2026 augite kuromba marandu ni imwe ya njira ya gukinyaniria mobatu ja budget ya kiorota thirikari ya Uhuru Kenyatta akiuga ni bakobere nkuruki ya kithimi na kiri bilioni 8 iria ciakobi ne bilioni 8 ciatonyithirwe kiri mirandi ya witi na mbere. Anthony Kathenya na Nteto Eji. Mwikalirie toka miteo bangane bwa kigeni ya bunge nene Samuel Atandi akialilia ndikibanti to bisinti ja inje rwa mujwa Nairobi ni umireti na kumene ilona limutongoro wa ndera Uhuru Kenyatta amwena ulie dhiri twali mwikalirie tekiri kamiti ene bangane bwa kigena tawe mubungu wa Kiaro Ndindi Nyoro. Kulingana na Atandi thirikari Rais Uhuru Kenyatta yakobile mbesa nyingi ja mungano wa trillioni 8 na mbesa inutathike maendeleo amuna kwithira kwali na miradi mingi yalimeambelie. You are aware that the previous regime basically mismanaged this economy. One of the areas that this economy was mismanaged is the fact that a lot of money was borrowed which was not used for development. From 2013 to 2022 we borrowed more than 8 trillion. But over the same period, amount of money that was spent on development was less than half of that. Because every financial year we were spending about 500 billion towards development. Kulingana na Atandi, madeni maingi mana wajukirwe ni thirikari mbetuku, mathiete na mbere kwangaratana mibangi ya thirikari, yo bangi ni bwa kigena, kiri sekta nkurani. If you do that in 10 years, you will have spent only 5 trillion in development. But the amount of money borrowed was about 8 trillion. So that means there was mismanagement of the economy. Aidha Atandi aruga kamiti ya kiri mwaka uju mojeru wa kigena igatigirite ngoji abata ni kunenkerwa mbesa mbiganu. Atandi akiuga na kugwata mbaru yendekithia ya mbesa kunyiwa kirite nkurani. Where for necessity, for areas that are important, my committee is going to make some considerations. But all departments are complaining that the cuts have happened, and I want to say that we support the cuts as an affront to ensuring that we live within our capacity. So it's not going to be business as usual, but for strategic and important votes, like the exams, you know, those ones we are going to consider as Budget and Appropriations Committee. We want to run an economy where we can basically fund most of our needs from our own resources. I think that is the reason why we are seeing the deficit substantially coming down. Mwikalirie tujwa kamitini obangane bwa kigena okaita kana menilite mubungu wa Kiaro Ndindi Nyoro ni kuthina mbele kumenile mibango ya thirikari ta mubango wa kigena kiao kibwa barabara. Atandi akiuga mubango jo wa mbilwe Ndindi yale obisini amuna ugwa Atandi na menilite Ndindi ni onto boga ibodo kubwa kigena kagita kala yale obisini ta mwikaliete wa kamiti eno. So I wanted to challenge my brother Ndindi Nyoro that please we beseech you to run away from tribal bigotry in sharing of natural resources. It cannot be about one tribe, it cannot be about one region. Allow the country to move on by embracing equitable sharing of public resources so that every part of this region can benefit, because this country belongs to all of us. Aidha akialio Ndindi Nyoro ni athire na mbere kumenile mubango wa House Levy Maintenance Fund amuna kumenile tagalele thirikari kuthina mbele gukoba. Sasa tumekopa pesa, imeonekana sasa ni kama wale wanatukopesha wanaleta shida, especially IMF. I know they have a problem in lending to Kenya because of the imprudence in terms of the financial management in our country. And you are borrowing 175 billion Kenya shillings without any deliberation in parliament, without any approval in parliament. I want to alert all those people dealing with securitization. What you are doing is illegal and it will catch up with you very soon. Kumamuji muneno Nairobi, Mbita Anthony Rangi Wakathenya. Ngatho cia mwanyi kugwatanira na bautwikire nteto cietu ceru themwe thithatu na nusu tugwatanire kumenyithia nteto nkuruki. Mbita Maureen Kinya, monaniretwo mathithio ni Maureen Kirimi.